Selamat pagi, friend. Piye kabare? Sing pengen ngerti BTS Woko Channel, iki wonge. Wong Sidoarjo. YouTube jenenge Muhammad Azizun. Ojo lali di like, share, dan subscribe. Oke. Sun Mas yo. Siap. Aku bawa sama kok kocok itu Kak. Lah yo Kak, kok ngene kode ngene buka ya. Matanya juga nyala loh, Ji. Iya. Sip. Gabungan juga kalau Matanya juga nyala, Ji. Kayak tak gaji ning kono tak nawarin. udah kalau matanya gede nyawa gede Lepot lek kene kan dilepot. Ji, gaji. malah ya kiro jadi cara ngomong Oh iya. Kaget. yo sebelummu emang ya dengar tadi kiro action Ya wis, Ji, dari apa nang kandang-kandangnya? mungkin satu lagi Matanya digawe, Ji. aku kudu ringki lah aku kan balik gila jatuh loro berarti kan ora Ora turu ora apa-apa. yo hero action game pukul kono kan apa Iki lho, Mbak E. oh iya Ibu lunga, kok lek Mbak E perlu apa-apa sampean bantu ya. wong kon kuatis tuh siap siaga ngono kan aduh jangan mengatasi hero lo gitu kebon Iki lho, Pak Gaji. Mbak E kok lek butuh apa-apa sampean bantu ya. wong siap siaga tuh malah bantu motor ibu betul nanti om betul kat lu gue betul kan jauh mana terusan kok siap enggak ya Oh iya, aku mau main Pak Sindro. aku mau bu game pun bu nanti kalau mbak yang ini perlu apa-apa tolong bantu ya oh. Langsung ya telepon bu ono ya dialognya sih kon coba sih Berarti aku mau main Pak Sindro mas. oh oke bu Stop. Aku mau ke mlebu ki piye? oke sumpah lah kok tadi kakek sini action oh oke bu Sapu kok
kok mlebu ki piye to? Supe Bu. Lah kok dadi kakek sihir. Nggih. Loh, kowe bar guyu teman balik penyangkan pripun? Niki ana to. Piye to ki? He, iki piye sapu Oh, supe kakek sihir. Pun jenengan telepon malih. Kamera action. Ji. Pak Darji. Oh, nggih Bu. Kat. He. Piye. Oh, sing Niku kat nih. Kamera tok. Sudah mati. Sudah mati. Oh. Oke, oke. Nyawari piye? Oh, nggih Bu. Yo anu no aktivitas no. Kok kalau iki piye sapu buka Bu. Ki langsung lho ya. Ya. Hero action. Ayo. Oh, wis gak nyeluk ya? Ya. Sandale kok orang lali arep no. Yo. Yo. 1 2 3 action. Oh, nggih Bu. Kat. Kasusu. Baik. Piye to sapu buka Bu iki lho. Berarti ngene kok. Kalau Bu iki lho. Kita piye? Piye sapu buka Bu iki. Oh, nggih. Anu supe Bu. Ya. Iki piye to sapu mbok gowo. Kakek sihir. Ji. Pak Darji. Oh, nggih Bu. Rene yo. Kat. Kira anu. Kurang piye? Jangan mekarien. Pak Darji. 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 Ya buat kenapa? Kowe nyapu sih to wi. Baru sapune kan tumpaki iki moro dah. Ya buat kenapa ngono ya. Aku tak sapu. Ya. Ya, hero action. Maaf Bu, permisi, ini saya yang di... Oh, ini masih dari Surabaya. Iya. Pak Surya ya? Iya, Oh, dari iya. saya. Ya. Mohon maaf banyak maklum dari desa keadaannya seperti ini. Oh iya Bu, Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Oh iya, kebetulan kan besok ibu ada tugas ke luar kota. Iya. Jadi nanti selama ibu keluar, kalau butuh apa-apa sama Pak Darji ya. Oh iya Bu. Sebentar tak panggilin Pak Darji dulu ya. Iya. Ji, Ya. baik aku ada ini. Permisi Bu. Iya, silakan masuk Mbak. Boom. Permisi Bu. Ya, silakan masuk. Weh, karena kalian Siap ya. Gue nyawa. Bu, siap ya. ya. Bakal ambil angin nih Mas. Siap ya. Oh, action. Permisi Bu. Ya. Oh, permisi Bu, ya. Hero. Loh. Permisi Bu. Nah, sip. Boleh. Ini kabel ya. Lore. Di
Weh, sisi. nomor antrian Wes itu. rasa kayak kuwi. Wes sing apel sing kapan. Lu bolong-bolong. Upin-ipin itu masalahnya. Jadi, itu Pak. Bagus.